Hea te take I tono atu ai te umanga hua kiwi o Sika me Awanui Hukapak, ki ngā iwi mautere o te Monanui Ākiwa hei kaimahi maratau. Te aro ke mai ai ki te tokomaha o ngā Māori kei runga I te penihana koremahi a te kāwanatanga. I te marae o Whareroa I Mauao mātou, I te rānei. He whakatau I ngā iwi mautere o te Monanui Ākiwa. Kua whai tūranga nei ki ngā mahi huakiwi o tēnei takiwā. He oi ko te pātaiki, he hae ngā tūranga mahi e riro nei I era no wāhiki. He nui tonu tātou kāre whai mahi ana, engari māngiri ana te haramai ki ngā mahi e ne mahi. E aroha ana rā au kia rātau. Hoi anō, nā ta kāwana pēr tēnei I mahi. Kia haramai ngā iwi ke, ka waihotia tātou, e noho mane nean. Local labour availability is very difficult. We have got a reasonable return rate with the people from overseas. They're skilled, they know the jobs. People from Malaysia, we've got 70% of them coming back year on year. There's only 250 from there. And at that time, it's hard to pick up people who are going to stay and learn the job and be there for next season. Mo te roa ngātu o te wā e kato hiana e pā ke te hiana rānei ngā hua kiwi. Neke noa atu ke I te whāmano, te rahi o ngā tūranga mahi, ka whakakia me tōna kaupapa mahi a rākua ri te noa atu I te rātu tau. It's a big operation. Logistically, it's very difficult. We've got a lot of people in the orchards. We've got over 1,400 orchards supplying us. And so it's a lot to bring together. It relies on people. We need to have them there when it's all go. Aha kua ka area Michael Franks I whakamārama ki a mātou kāmera. O te āhua e kore nei e whai mahi te tini maha atu. A rāna te kai tarutaru waipiro ke, me te nārara e kia nei ko te pī. E kaupapa mahi me tōna ito, a rā ko te puku mahi. Hinerangi Goodman, mō te karere.